Operasiyo Umoja Wetu, urugamba rw'iminsi 35 ingabo z'u Rwanda zihashya FDLR mu mashyamba ya Kongo. Ni operasiyo yamaze iminsi 35 isiga bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe bishwe abandi bamanitse amaboko. Tariki ya 5 Ukuboza 2008 abari ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Kongo aribo Alexis Chambwe Mwamba na Rosemary Museminari bahuriye i Goma muri Kongo Kinshasa basinya itangazo rivuga ko hagiye gushyirwaho ibikorwa bya gisirikare byiswe Umoja Wetu. Ni ibikorwa by'ingabo byari bihuriweho bigomba guhashya FDLR. Nyuma y'iminsi 25 gusa bemeje ibyo bikorwa bya gisirikare, uwari minisitiri w'ingabo za Kongo Charles Mwando na General Marcel Gatsinzi wari minisitiri w'ingabo z'u Rwanda bahuriye i Rubavu mu Rwanda i Gisenyi banoza umugambi n'uburyo icyo gikorwa kigomba kuzagendamo. Hashize iminsi mike tariki ya 8 Mutarama 2009 ejo bundi vuba uwari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General James Kabarebe yagiye i Kinshasa abonana na mugenzi wa Kongo Kinshasa General Didier Etumba, anabonana kandi na Perezida Joseph Kabila Kabange mu rwego rwo kuganira ku bijyanye n'ubufatanye mu by'umutekano hagati y'ibihugu byombi. Bwarakeye Lieutenant General Numbi Banza Tombo wari umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo na General James Kabarebe bashyira umukono ku masezerano agena imiterere y'ubufatanye hagati y'ingabo za Kongo Kinshasa ndetse n'iz'u Rwanda mu guhashya FDLR no gucyura mu Rwanda abo yari yaragize ingwate. Aya masezerano yasobanuraga mu buryo butomoye ko interahamwe zahungiye muri Kongo zimaze gukora jenoside, abahoze muri ex-FAR ndetse n'abagize umutwe wa FDLR bose hamwe bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 8 bari bahuriye mu mugambi wo kugaruka mu Rwanda bakongera gukora jenoside, ariko kwikubitiro bagakuraho ubuyobozi bw'igihugu. Abo bose ngo bagombaga gushakishwa bagahashywa. Nubwo bari barahunze ariko icyo gihe aba barwanyi bari bafite ibikoresho bya gisirikare bikomeye ndetse bahabwa n'inkunga iturutse mu mahanga cyane cyane mu Banyarwanda bashyigikiye. Icyo gihe abasirikare bakuru ku ruhande rw'ibihugu byombi bari bafite amakuru agaragaza ko FDLR yiganje cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, Amajyepfo ndetse na Ituri. By'umwihariko abarwanyi bayo bari mu mashyamba ya Walikare, Mwenda ndetse na Shabunda. Ahandi mu bice bya Walikare na Masisi, by'umwihariko ahitwa Nyabyondo, Katoyi ndetse na Kibuwa. Mu bice bya Kanyabayonga na zone ya Rubero ndetse na Rucuru, mu bice bya Hombo ndetse na zone ya Shange. Nubwo u Rwanda na RDC byisuganyaga ngo birwanyirize hamwe uyu mwanzi, ku rundi ruhande ariko ntiyari yicaye ubusa, kuko tariki ya 5 Mutarama 2009 FDLR yakoze inama yahuje abayobozi bayo bakuru yabereye ahitwa Kibuwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Yafatiwemo icyemezo ko batazahangana n'ingabo za Umoja Wetu, kahubwo abarwanyi bayo bagomba gutatana mu matsinda mato bakihisha ingabo za FARDC na RDF, ubundi bakajya gusa bazigabaho udutero shuma. Igikorwa nyirizina cyarabaye kikimara iminsi 35 gusa uhereye tariki ya 20 Mutarama kugira tariki ya 27 Gashyantare 2009, gisiga uyu mutwe wa FDLR utatanyijwe ndetse agace ubarizwamo gahumetseho gato. Kuri iyi tariki ariko nibwo ingabo z'u Rwanda zavuye muri RDC, gusa ingabo z'ibihugu byombi zakomeje imikoranire irimo guhanahana amakuru no gufasha abashaka gutahuka mu Rwanda kugeza 2012. Tariki ya 25 Gashyantare 2012 nibwo igikorwa cyo gusoza imirimo ya Umoja Wetu cyabereye i Goma, kiyoborwa na minisitiri w'ingabo za Kongo n'u Rwanda, hareba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi, wari umukuru wa MONUSCO Aledaso ndetse na ambasaderi bahagarariye ibihugu byabo bari mu nama y'umuryango w'abibumbye ushinzwe amahoro ku isi. Icyo gihe ngo hishwe abarwanyi 153 ba FDLR. Lieutenant General Numbi Binza wari uyoboye ibikorwa bya Umoja Wetu. Muri iyo minsi 35 gusa iyi operasiyo yiciwemo abarwanyi 153 ba FDLR, hakomereka 13, hafatwa amatekwa abagera kuri 35, naho 103 bava mu birindiro byabo bataha mu Rwanda ku bushake banyuze muri MONUSCO. Ku rundi ruhande ariko abasirikare ba Umoja Wetu hapfuyemo 8 naho 12 barakomereka. Gusa ngo nta musivile n'umwe wapfuye kubera iyi mirwano uretse 32 bishwe na FDLR. Mu barwanyi ba FDLR bafashwe cyangwa se bakicwa muri Umoja Wetu harimo bamwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare nka komanda wari wungirije brigade ya mbere yari Kibuwa i Masisi, Lieutenant Colonel Aniseti Hitimana wari uzwi nka Gasasira,
wishwe tariki ya 28 Mutarama 2009. Mu ntangiriro za Gashyantare 2012 umuvugizi wa FDLR icyo gihe Lieutenant Colonel Edmond Ngarambe nawe yarafashwe azanwa mu Rwanda. Iki gikorwa kimaze kurangira, MONUSCO yatangaje ko hagati ya tariki ya 1 Mutarama 2009 na tariki ya 26 Gashyantare 2012 yakiriye abarwanyi 512 ba FDLR n'abandi bantu 805 bo mu miryango yabo. Muri icyo gihe kandi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryatangaje ko byaherekeje abanyarwanda 3689 b'abasivile batahuka mu Rwanda, aho umubare wose w'abanyarwanda batahutse wageze ku 5 n'abantu batandatu kuva mu ntangiriro za 2009 kugeza Umoja Wetu isojwe. Iyi operasiyo yasize ubushobozi bwa FDLR bwo guhohotera abanyekongo no kubuza abanyarwanda gutahuka bugabanyijwe. Abarwanyi batishwe cyangwa se ngo batahe bakwiriye imishwaro mu mashyamba ya Kongo. Impamvu ngo nuko nyuma y'icyumweru kimwe gusa Umoja Wetu itangiye, FDLR yari imaze kwirukanwa mu ntara za Rucuru, Masisi. Benshi mu barwanyi bayo bahungira muri parike ya Virunga, abandi bakomereje mu ntara zirimo Maniema na Province Orientale. Icyakoze ngo iyi ni operasiyo yahuye n'ibizazane. Mu mbogamizi zagaragajwe iyi operasiyo yahuye nazo harimo ko bamwe mu bari mu bayobozi bakuru ba RDC, ni ukuvuga Kongo Kinshasa, batumvaga kimwe ubufatanye bw'ingabo z'u Rwanda n'ubwa Kongo mu guhashya FDLR. Raporo yakozwe n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda muri 2013 ku karengane gakorerwa u Rwanda hashingiwe ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo igaragaza ko urwango rwa bamwe mu bayobozi ba RDC bafitiye u Rwanda narwo rwagaragaye mu gihe iyi operasiyo ya Umoja Wetu yabaga. Ati muri Kongo harimo ikintu cyo kutiyumvamo u Rwanda, anti-Rwanda sentiment, ku buryo umunyapolitike wese ushaka amajwi abizamura kugira ngo abone abayoboke. Iki kibazo nacyo cyaragaragaye muri Umoja Wetu. Nka Vitali Kamere wari Vice President w'inteko ishinga amategeko icyo gihe yatangaje ko atemera ubufatanye hagati ya Kongo n'u Rwanda, bituma iba imwe mu mpamvu zo gusezera ku mwanya we tariki ya 21 Mutarama 2009. Hari kandi n'ingorane zaturutse ku muryango w'abibumbye, by'umwihariko ingabo zari ziri mu butumwa bwa MONUSCO muri Kongo zitigeze zishyigikira ubufatanye bw'u Rwanda na RDC. Iyi raporo yakozwe na Dr Bizimana Jean Damascene wari umusenateri icyo gihe. Hari aho igira iti MONUSCO yagaragaje ubushake buke mu gushyigikira ubufatanye bw'ibihugu byombi. MONUSCO yakomeje ahubwo gushaka ibirego, ntiyumvaga ko hari ikintu cyiza u Rwanda rwahuriraho na Kongo.